I ćao ljudi, dobrodošli u novu epizodu na mojem kanalu. Danas igramo jednu novu igricu koja se zove Foothead. Znači ovo je kao neki novi serijal na mom kanalu. Sada imate tu Squad Builder. Tu uđete i sada možete izabrati formaciju 4-3-3 i sada možete otvarati pekove. Ja to hoću. Znači danas ćemo otvarati pekove. Znači 10 pekova i vidite. I sada od tih pekova šta dobijemo, onda od toga sklapamo tim. Evo ja ću danas sakupljati BBVA ligu ili manga špansku ligu i odmah ćemo krenuti. Odmah imamo Claudia Brava, što je odlično. Što ovdje nešto piše? Neki. Lijevi bek. Tamo ima neko lijevi bek. Evo, odmah ću Pikea uzeti pošto imam centralni bek. LB, znači to ćemo pretražiti. LBRB. LBVA. Figueira, ok, Figueira. Figueira. Drugi centralni bek. Ne. Drugi centralni bek, Liga BBVA. Gonzales. Koliko će biti bolje? Ok, pozicija CDM Liga BBVA. Ok, Kedira, Bergara, i Kedira. Poslažu. LB imamo ovdje Nolita. Tu imamo Mandzukića. I ovamo na RV, da li imamo nikog? To ne znam. Znači RFRVRM. Nemamo nikog. Znači za sada tim bez jednog Zingera. Nije loš tim. I eto. To je bilo to što se tiče ove prve epizode Foothead Squad Buildera. Hvala vam što ste gledali ovu epizodu i vidimo se vrlo uskoro. Ćao!